mayam bukumzari adom na ingri basi Impact News ni ay Joyshree Usham na Impact News ki manung huna da taram nokchari. Ngarang si Manipur gi Chief Secretary Dr. Vinit Joshi na order mathoki order si ki matungin na hayeng December gi tang kun gahumdoi dagi National Highway ani Imphal Dimapur Road amadi Churachandpur Highway Imphal Bishnupur Churachandpur Highway ani asi public ki damak to open tawre additional security force me am deploy tawre haibagi adugumba notice ama tholak pasida ahan bada khoina fawasi nung yamna nungai ba pauni masi kano national highway as open tawre haibisi but at the same time hana di kedawi open tawba ngamdri no haibagi wahangam su adum hangna ki daba natte loina na notice asigi matung inna Imphal Kangpokpi Mau Highway asida supervise taw bigadori basina IGP Zone 3 gi Nishit Kumar Ujwal IPS amadi Imphal Bishnupur Churachandpur Highway dana Kabib K IPS IGP Zone 2 Intel Napna supervise tawgani habigi notice ama thokre masiga loina na ngasi Manipur State Transport Imphal nasu Senapati Imphal to Senapati bus service asi hayingdagi hauragani habigi adukumba notice thokle notice asigi matung inna MST gi bus service hozik maurom chatpagi service BOC dagi ayuki pung mapan dagi hogani hairi loina na hozike hari ba highway ani asida is the Imphal da lakpa dagi Imphal dagi respective mafam da chatkiba gari mayam asi for Imphal Kangpokpi Mau Highway gina BOC da ayukta pung mapan da tingani aduga asom dagi tholakpana Senapati District Headquarter dagi pung mapan dagi tholakani habigi notice ngarang Dr. Vinit Joshi na thokpa notice asida yauri aduga Imphal Bishnupur Churachandpur Highway gi damaktana hozik Churachandpur rom da chatkadaba gari singasi malom da ayuki pung mapan da tingani aduga Churachandpur rom dagi Imphal da tholakpa gari tholakadaba gari miyamsina torbungda ayuki pung mapanda gather tawraga admaina chatpa hogani habigi notice asi thokre aduna ngasi akoina manung hunada khanajanaba puragliba topic asi opening of national highways hiramasida manung huna khana binaba election biriba khogi panelist na ahan bada ai hake right makta da election biriba oza Puyam Tomcha President AMBA oza butaram nokchari Mayai Thangbada Lengshin Biriba Oza Kshetrimayum Sanjoy Meetei General Secretary Manipur Drivers Association Oza Butaram Nokchari. And on my extreme right, Lengshin Biri Oza Rinku Khumukcham, editor Imphal Times. Oza Busutaram Nokchari. Ngasigi discussion hagdok pasi ehak ahan bada Oza Kshetrimayum Sanjoy Meetei de lakchage. Sarkar na thopi bo order se ta ba de yam nungai ba yam phaja posak an amoy ba aduga sapi ga dor bi kana no haibu ski masigi wahang jine ba akhoi na sum yang jaba kanda hojik pawada Meetei gi gari tata bo oiro bus bo oiro nataga na winger bo oiro Adi ini makhala magi gari yang mata mafam jida chatpa kanda modbung fauraga na Kangpokpi ki district sima lala chatpa kanda jida ngasai ki chatpa ngamda bagi lambi da thuoga moigi lamen to yanba kuki me am thatli gari ki check tawi driver je Meetei ra na tagan ora topa phurup ki mirai na jenge haiba sima tum ta na la lak pai bo du ki mata to da chatpa ngamda na ki bedagi kana agba driver am da chatpa ngamda da ngasi maksum mangai satliba gari ki driver jingji anamana akoi ki muslim naw jungba natagana mapande lakpa akoi ki nan manipuri gumba natagan manipuri hargana akoi ki nagai naw jungba nepali gumba sumna moi kaktana chapana tana atai hujik po amta chatri ad marak sida passenger service ki matang sima ayemu haijage ko passenger service ngasi ju tumuk tawi ngasi jum tawi hadum ti jagi normally adum Senapati district ki gari adum chali mau service adum mak tawi akoi ki interstate bus maksu adum tawri adegi wingers adum tawi tawaibu ngasi maksu mangai aina huji aina akhoi gi sengmai da akhoi gi Manipur Driver Association gi leiba akhoi gi gate sidagi aina order hedi ngasi gi incoming amaso outgoing gi aina sagi data am ka comment jam tamda loaded truck se ngasi sama ka trama pallai aduga unloaded truck na trama pan ka saki sumnagi outgoing bus si sumnagi mari khak chakhi aduga incoming na bus nipal lai incoming winger taruk lai aduga outgoing winger mari chakhieba aduga normal oina mahausa gi Senapati district ki oiba Senapati ki bus mau gi bus adumak chatli branga si jo tum hai kada adum chatli hana jum chapra chatli hai adagi laiba tata lot mayam ji security to ga lapna te mam di ban blockade hai baji leira maga su khoji han tho kha baina aduna maga sai chatli chattu ja hayeng ji kana no
असुक यामना मसागी ओइना मसागी चटलगा लेरिबा गाड़ी मयाम से मक्सिदा करम्बा अमुक सर्विस अमुक हौदोइनबा हाइदि मैतै मसा मयाम चटपा ngam मयाम ची सिक्युरिटी ने ngakpiraka चलन बिदोरिब्रा हाइबिसने बाइना साइदि सुम खलामिजे अदु चलो हाइना हारगसु कनानो चतोरिबा सिगी मतंग जे नेशनल हाईवे की हंदक किसी नतबदा अतोपद प्रॉब्लम मयाम थोकरे अखोना सुम लोइन थेंगनरगा दुम लाबनी नेशनल हाईवे प्रोटेक्शन थंबियु बहारसु अमु बहारसु मसी बोक्ता ngasi बोक्ता उदे अदुबो हंदक की मतंग सिददी हंदक की कुकीना अखोदा मिटेई दा अटैक तोरक हाइतारे को सिगी मतुंग अदिगी मोइना अखोजे क्वेश्चन लगा थंगिबा अखोगे लाइफ लाइन मैम थाचन मगे मतंग ददी मसे अइना नामो दुम हाइजबा दुम माइना मसी आम कन्ना सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर तब पोत मने कुकी मैम केस थारपदगी अदो अखोई मैम सु चलगा अखोगे सोंगी साइड तगिसु अखोई दम इंटरवेन तोय अदुगी मतुंगिना हौकिबा तांग अमा था मापन 2023 दा ngसागी अखोगी सुप्रीम कोर्ट ना इंटरिम ऑर्डर म पीगे मसी कमाइन पीगे दा ngसागी हौजिकी यामना वानरकबा लमेन फाउनदबगी ngसागी अखोगी हिदाक फंगतबा चाबा थकबा फंगतबगी मतांगसिदा ngसागी यूनियन गवर्नमेंट ना ngसागी सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी अखोगी सुप्रीम कोर्ट ना डायरेक्शन पीबसिदा कमाइन तौगे हामदुंगो अखोगी मान हाइसे वी डायरेक्ट दैट बोथ यूनियन गवर्नमेंट and state government shall ensure that supplies of food, essential medicine and other essential items continue to be distributed in the affected areas so that no part of the population suffers on account of the existing or apprehending blockade and blockade sina sigumba awana pi the nabase union government amsu state government moina tawgudabani haibase order pi gre asi 19 dani ko yong ko September ke tang 1 kam kuirege ngo I think the manner in which the blockade should be dealt with is a matter for the law enforcement agencies to determine, bearing in mind all the aspects of the humanitarian situation. The government should explore all possible options, including airdropping of food supplies, should it become necessary. Kayamuk amna serious oge haibabu. Masai changal laktabisna maram oidana darkar legi airdropping to high ground ne. Sidaisda hujik mukhoina tawbusi hoi pai beginning ama laibedi pai. अदुबो मसिदैसदा अखोइना तौबुसि कैनो हाबदा अखोइदा थाजा हनबसे प्रजादा थाजा हनबम चंगे अदुना ने ngसाइ अखोइ ओजा ड्राइवर एसोसिएशन की कांगमुन हाबिरिसे मरमदि डाइरेक्ट थेंगनदुइसि मोइने ब्लॉकेट लाइब मतमदसु लैतब मतमदसु मोइ अवाबसे दुम थेंगनरगा लाबने अदुना मसि कमाय तौगदगे हाबंदा नेशनल हाईवे दा अथिंग पीबसे मसि कॉग्नाइजेबल ऑफेंस नि मसि मोइ केस पांगदौनी अखोइदा थाजा हनगे हाइतारगदि ngसाइ दु मोइ हांगे हाइरे सिक्युरिटी पी हाइरे अदु तागदि अखोइदा करम कांदा प्रजासिंगसिदा थाजा हनबमदि चंगेबा थाजा तब मतमदा खुदोंथिबो नंबदुना तोंगानबमनि को थाजा हनबगे मक्ता हे ngasi बौता ngसाइ सुप्रीम कोर्ट नसु हाइग्रेदना सुमाइदना ब्लॉकेट तौरिबा अखोइगी नेशनल हाईवे ब्लॉकेट तौरिगी मथक्सिदा अखोइ कोतु हाइरो नत्रा ngसाइ अम्मा बु हाइरो मोइ मतकदा अखोइ एफआईआर चले हाने एफआईआर चलो मोइ फारनि थेंना मफमदा अदे मो हजिकी लाइरिबो सिंगसिदा कइसु यामना लाइबो पोन नतेबा मो कनोदगिना अखोइगी को मोदबुंग अस्वाइदगिना सपरमैना हाइतारे सपरमैना सु यौद्री अखोइगी से नेपाली लेरिबा को कंगला तुंबीदगिना कांपोपी बाउसे किलोमीटर 50 मुक्त ओरमने नत 50 यौदेबा मसिदैसदा अखोइ सिदैसदा अखोइगी डिप्लॉय तौरनेना अखोइगी ngसाइगी को सिक्युरिटी डिप्लॉय जे मोजा अनि थोंना तौ माले अमना ngसाइ कोनभोयना पल्ली को अमसे असि प्रजादा यंगहनबियोबा ए मसिदैसदा अखोइ कनो से थमनी से कंपनी में से थमनी कंपनी में से फॉर एवरी को कनो से 500 मीटर बो हारो को किलोमीटर मखाय मखाय दे थमम दि थोपने मरमदि मदुदगी चेंधरग जुना होय तबु यावगेबा ngang na nakande haidro ka duna every 500 kano da meter da akhoi smai tokna deploy torni station si ko akhoi 24 hour station tawne permanent post thamani adu marak tana akhoi patrolling chakani sidai da ramta lamhen ba yaroi lamhen ba matam da sute site tawni kaina adumai lauthopio hojiki lairibi irang siga yenguragadi kaisu irang sin neme nemdare si imphal manungda chatliba traffic ki mi chilliba dukan hangiba sina obi yaroi ngarang maktara nongoi kapada khoi nupimsa ama makok soibani aduna irang si doi tatna nongoi kapthara khoi pawsi leptana du numit khudingi khara zum thoibani ana irang si loisille haiba kaisu akhoi admaina lawjade haijariba irang si control tawi hari si akhoi si separate oina thambira kanda unahandabida paramilitary force natra central force sina mayai da lepsalaga akhoi si sanction nahandabida khanahandabagi mong ka thamaga irang si namdare haibagi adugumbagi mawong da ujai haitare ko uri ado yam nongni bamna oi government gi chief secretary state amagi chief secretary na sumaina national highway si hangdu e na haise
ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯤꯡꯉꯝꯃꯤꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯊꯤꯡꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ yes. ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯊꯤꯡꯉꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯤꯡꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯔꯤꯛꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯨꯄꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯐꯣꯔꯒꯦꯠ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯛꯇꯒꯤ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯗꯤ ಲಾರಿದನ ಮಮಾಂಗ್ದ ತಾಮೋಸು ಯಾವ್ಬಿರಿ ತಾಮೋನ ಹೋಯ್ನೆ ಖಂಬಿರಂಗನಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಸಿಂಗ್ಸಿದ ಬಂದ್ ತಗೋ ಯಾರೋಯ್ ಹೈಸೆ ಮಮಾಂಗ್ದ ಮದುಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಮ ಲೈಗ್ರಬನೆ ಅದುಗಿ ಆರ್ಡರ್ ದು ಕೈನೋಸಿ ಲೈನ ಕರಿಗುಮ್ಮ ಮತಂದ ಹೈವೇ ಸಿ ಅನಿಂಗ ಕಾಂಗು ಅದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಥೋಲನಿಂಗ ಕಾಂಗುನ ಮಾಗಿ ಅಪಾಂಬ ಅನಿಂಗದಕೋ ಸೆಲ್ ಖಾಯವ ಮಸಿದ ಸಿಗಿ ಇರಾಂಗ್ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಇರಾಂಗ್ ಥೋಕ್ತ್ರಿಂಗೈದಗಿ ಚಲ್ಲಿಬ ಟ್ರಕ್ಸೆ ಅಖೋಗಿ ಡ್ರೈವರ್ ಯೂನಿಯನ್ಗಿ ಕೈನೋಸಿ ಯಾವ್ಬಿರಿ एकदम अजुम छेंगनेगा हाइदोकनबदा ट्रक्सिंगसे सिदगी कनो इलीगल टैक्स क्याम चटली से अदुम फोंग फोंगो फमने अखोई रिसीव फो उजरबने आना मतमदे हौना खाइना चटपसिदा पैसा खाइरगा चटखिबा अदुगा पैसा पिउ यादबगी फुबिरकपगी ता कनो मयाम अमा लैग्रबनेबा मसिगी तंजासिदा कोई मे 3 की थौदोक थोले मे 3 की थौदोक थोकपदगी दी हुजिक्सु इकोनॉमिक ब्लॉकेट बोथ साइड कोतुना थंबा माले लिफ्ट तौदेना खल्ली अदुगी मरक सिदैसिदा मोइना केनोगी अखोगी चुचामपुगी केनोगा अदगी सिगी लंबी सिगा हांगदो अनि एन गवर्नमेंट ना हाइरकपसिदा अखोइदा यामना चमनरिसि हाना बन तोरंबा अखोई नम हादना सुम चटके चटपदुम गम कांगुने मितेगिदी ममांगदा बन तौबदा ब्लॉकेट तौदना फादना गाड़ी म्याम लेगि मतमदा सही तराम कि ममांगदा अखोगी एमएलए विरंबा अखोई वाई राबोतना चटलगा नोंगै पाइरगा ngaga purula ine gari singdo aduna akhoi gidi chatke haba tauge haraga dim tauraga dum lakpa pot ne ba adida sidai sida tasengna gari ga line sida chahalamdri si nahangoi keno digi sengmai sida imphal manipur lotion na honara mi sidi government na tasenga thinga mabza oire na khanjile maramdi government na hangdu nga ani or reopen torani kaina gi poram khaki people's ki convenience yenga kain tholak pasida aingona phawjaba feeling di nu ka aina haijari se